Bonga Africa. So unajua tungepewa hiyo chance ya kufanya vitu zenye tulikuwa na focus nayo, kama sasa hivi tuko mbali sana. Hii ni story yangu ya nyuma sana. Nakumbuka tukiwa primary tulikuwa na mabest ni walikuwa wanatufocus sana, wanatuambia tukitoka school wanatuambia bro kuna form huko. Form ilikuwa gani? Form ilikuwa kwenda okota machuma, wengine wanaenda okota ma plastic, but hizo times zetu plastic zilikuwa haziuziwangi sana. But tukienda okota huko machuma bro, manze tunarudi na kakitu bro. Na unajua wewe mwenyewe ukisharudi na kakitu, unasikia life iko poa. But sasa wazazi wetu hawakuwa wanapenda tu focus sana na pesa. But nakumbuka hizo time ulikuwa ukipata pesa, so hauna vitu mob sana ya kufanya na pesa. Yani maybe ufanye mavitu zako hizo ku buy to my snacks home, school ama home nini. But kitu na realize tulikuwa watu tulikuwa napenda hustling tangu kitambo, na if tungepewa hiyo chance ya kutuambia tu focus kwa kitu yenye tulikuwa nataka, I know kama sasa tuko mbali sana. Ndio maana ukiona mtoto ana focus ama anafanya kitu, hebu ona kitu gani anataka kufanya, kama kitamsaidia kesho. But kama akitamsaidia, hebu achane nayo. Bonga Africa. This is Bonga Africa. Thank you. This is Bonga Africa. Bonga Africa. Bonga Africa.